megalayapost.news. Ka Office Executive Engineer Katnat PHE na po division Mantagasngi ulabu sundan na kajingkarpat kabajur ki pajba kibatu ya ka na pipeline ban punroy sa kasor nang po bat kane kawanra e kajingkodu umbam umdi hagisnong githaw ki bahab apo kasor nang po kane kajingkarpat jong te opsa ki pajba kibatu na ki pipeline kade hadin ba kilalap badon ki brew kibatu daga bapun pe yo pipeline bantan salaki ying kisem na kitlong umbam umdi kasor nang po batan nanong thumai bahab ru hapo kawa umran ban pun poy seduk ka treatment plan Katnat PHE kabadon hayo molong habakren sekilat patai kubor uba yu kerba ii Katnat PHE nang po division ulong bakane gajing tu na ki pipeline kalaja na kapos kapor pada kalian Katnat PHE kajulit pendudno kenang baka kan poy lut saka treatment plan kabadon hayo molong kabakin pun poy umpat sekisnong gitau ki bahab bakasor nang po ulong ru bakane gajing tu na ki pipeline kamde ka kabakuj bandi banbam namar semlala ban pukhuj kumbalong hapo ka treatment plan panol kata kani gajing tu ka kataru ki pipeline bakin sadukno bat kapundunaru ban poy saka treatment plan kajing lap jongi kani kajing jongi brio na umin pipeline kalong hi cylinder nomor ba kasus jongi kadai nang tain po nong tumai musning kabajangai kumba ar kilometer hadu ban po yang po treatment plan na po yung mulong nong po ti kajing jongi brio kala long hi la bro si katu kan port dan ke belakam slemru ti kani kajing kapan kalalong ba kadon kajing duna po nong po te dang hagini ars ngiru idang wan lawi gitu ki unauthorized pipeline ke bagi join hi maki ke bagi tu ya ko now min pipeline bat kani kapan kelalong ba ka ke baka poi po nongpo ka poi no stang kendiap te haba ka poi tang kendiat ngiru bingin sam su ba ya ka sor nongpo boro iyo pan sam stang kendiat ko te ngabu ni ke jingkarpat ba ya gini gibrio ki bajule gini ka kam ken sobha ba kin le shu nang ni sakmat but kajing le jongki ka khta ki bobon ki liang ka bading kong galong ki penjat yu pipe la ka baki puncture la ni ki pong thlio but ka tu ko kita ling ba ki pipe jri la ni ki wi kin ja pipe te kajing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe thlio haman ni ki jaka te ha ba ki pe thlio ka don ka leakage te ha ba ka don ka leakage kamut pipeline jongi ha ka jaka bon dap ko dap shu but kala poin no stang khandiat apo treatment plan kabaar kajing pen pay lingba jong gitu ki pipe ke barit ke baki ki samthlio maki kamut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka support treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki cap kalong kumni ba haba ngitip ba ka kasi ele persya bat kala air te ka don gani ka bursting jong ki line kamut kajing bathai jong ki line bat haba bathai kamut ka sornong po kamut ka poisya kajing tu te ngitip hi ba kipai ba jong kasor nong po bandu si ars ngi lai sngi klalong ga be eki te bandu de gitayo le leite ka kta ba eki adu kata te nang takadaw ngabu ka jingkarpat ya gi pajba ki badon ki ba uniu pipeline jongi uya cylinder nadu nang te po nong thumai musding hadu po treatment plan jong nong po bakin sobha ban puncture chu gitu namar ba balai ka kta ya ka jeng samum jongi ya ka sor nong po tang ya kasor ya ki longyeng hapo kasor nong po re ka kontupru ya ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki wei te gani ka jingkta kan wara tang ya ka jingjat yu pipe ka wara ru ka jing senjor haka bede bat umin pipeline te plus nang ta ka wara ru ya ka jing sitom haka liang jong department namar bangin repair gitu kalau ka be ba si larangile na marude upay bu bahap an welding larangile welding ha kapor badon skam igani ko ra ka jinge ngiru nakaliang jaka department te ngakarpat ki ba in sobha bagen umle asu igini bat kham tamru itu ki brio ki punan kam da kabale tu katu ko gadi ka raw water te ngamtip ki punan kam ha kanu ko kom re de ki punan kam ha ka baba madi kampat de ko ka babyang namar bang kimpat simle ya ka treatment te nakata kada ngabu ka jingkarpat bakin sobha ban umle asu namar bakakta ka distribution line ya ka ban punpoy si kilong yang ha kasor nong po megalayapost.news